Aha, dobro, znači ovo je u ime filma Krug, Marka Kovača, koji ste gledali juče, Umiruću film ste gledali večeras. Ja bih htjela da se zahvalim Marku što me uputio da ja uzmem ovu nagradu i da se zahvalim što je to njegov trud se isplatio, jer on stvarno je posvećen filmu. Tako da vam hvala. Možemo dalje, tako? Znači, kategorija nezavisni film je strani domaći, on je nagrađen. Dakle, Milica Batrićević, Milan Kubić. Znači, na kraju filma aplaudirate, meri se jačina vašeg aplauza i koji film bude imao najveći. Za koji budete najviše aplaudirali, bit će prvi. Sad ja izrazirati. Sad gledamo Krug, autor Marko Kovač. Publika koja je prisustvovala projekcijama filmova odlučivala je o pobedniku jačinom aplauza koji je merio aplauzometar. Oni nisu bili u Beogradu da preuzmu nagradu kao ni Marko Kovač, reditelj filma Krug. Ali tu je bila njegova majka. Ja sam Slavica Kovač, majka reditelja Marka Kovača. Kako je on ubedio zapravo članove i svoje porodice i svoje prijatelje da učestvuju u ovom filmu? Da vam kažem, moj sin se dugo bavi režijom. On režira pored igranih filmova i radio je i crtane filmove i uopšte animirane filmove, tako da je to njegova velika, on je inače arhitekta, ali i radi kao arhitekta, zaposlen je, a trenutno je sad u inostranstvu sa firmom, zato nije sada ovde, ali njegova ljubav je režija. On je napravio i čak i neke serije koje su već i emitovane, na primer Potpisani, koji su emitovani na televiziji, već 6 epizoda i pored toga je bilo još podbradak potpisani, tako da on ima dosta toga što je on snimio. Tako, što se tiče mene, mislim, sve što predloži moj sin, a što mislim da ja to mogu da odradim, ja to prihvatim. Tako da to sam učinila zbog sina i zato što je on smatrao da to treba tako da uradim. Da, ali mi se čini da je ovaj film veoma umetnički zaokružen i da govori zapravo u jednoj elipsi, jednu priču o jednom danu. Slaže se sa zapravo ovim motom najkraćeg dana, ovo je jedan dan. Upravo je jedan dan. Upravo tako, slaže se sa motom ovog festivala, najkraći dan. To nije bio najkraći dan, ali je jedan dan i poseban dan. To je dan kad je inače krštena moja unučica, odnosno njegova ćerkica, a samim tim i njen rođendan je bio i jednostavno dosta nas se okupilo. Tog momenta, znate, kad je neko kreativan i kad se bavi poslom kojim se bavi, njegova ljubav režija, on je tog momenta, njemu je sinula ideja da to može da napravi jedan takav film. I to je učinio za par sekundi, šta da vam kažem. To nije bio, samo je rekao ti to i mi smo svi prihvatili i tako je, kažem, stvarno vrlo, vrlo brzo snimio taj film. Što je još veće bogatstvo ovog filma, upravo što je nastao i spontano,
ali i veoma zanimljivom metodom da autor svoju sopstvenu porodicu učini i akterima i ima dokumentaristički zapravo pristup. Tačno. Verujte, ovako, on je tako napravio, zaokružio, ne samo što je krug, film se i zove Krug, ali je on obuhvatio taj jedan moment. Ne znam da li ste primetili snimak na televiziji. On je pustio svog oca, koji je, nažalost, pre 2 godine preminuo, ali to je bilo, otac inače se bavio, bio novinar, publicista, a to je bio jedan intervju koji je imao na jednoj od televizija i on je taj segment, taj delić ubacio i njega u tu svu celinu, nije hteo da njega izostane, jer zna šta bi njemu značilo taj moment i onda jednostavno, eto tako, zaokružio tu jednu priču. Vi ste vidjeli Stadion Crvene zvezde. Ono što je najvažnije, hvala ljudima koji prave kratke filmove, hvala svim autorima koji su ovde večeras sa nama.